سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu Maislamu wa Komor wajhunda honda nme Komor makatika ondo na tsawanji tamkainu baada muda nanu wajundo honze mwe Komor wakomorika ongo harmwe mabehewa ya kiprison nanu walio harumwa mabehewa ya kizihiro no wakomori jimlifu ikaondo rudunga nao harumaze mimbari zinu ngamu mtosoni hezento za Kiislamu nimwambie na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu gasina mudamu njibanu kamjaniona harumaze rezo maksada ndo kabanu ze miwanini porto zinu zinsi miwani abili ndo zikazo jabanu shaze miwani za hangu za matso zidangu hazimenya hanga sinamba muda tika harumaze mbio za uona mapamana wa wanurambao de ofta wa warishinde warangalie matso rendeji. Donc ngarombo Mwenyezi Mungu risane harakabanu rejei harumaza activite evenge mimi hotsa hansilonjia haku hezemi wanizinu siono maslaha ya udobunguza mbabi wa mjio haku shaka batiza zili ngasiwanono alhamdulillah. Usikwa leo nutitsawani njie manarbitsi wakati mwinji na boze madangizo zinji haku haina wakati ngartsungwerwa information rezanziha rehansi sharono kakairinje mbabiri bunguzi yonde maneka usikwa leo inutsinjia ban tsibali yamada monsi bili ndar zemadandaru zinungarjo sana rihunde wakati banurse Zimbabwe imada ya mwando ngarjo kanza ritahadharisha uharumandongo ikao zendo jirijuzi harumwefa yaho wana shamoroni ya mafujari wajikagule wajihudumu wazube harumwa shughuli ya kofa yahe wana shamoroni ili wasankade warengeze malizaka yabo wata dhahabu ambeseba jokanduo lwa yabo msinde wao shababu hawandu waidentifie owanduwanu wadungwa washindi wabambaziwa zendongoka zijajiri pongenga rjoeleze mada hiyo godlo harmwe mada hiyo ngamjo sana nenje Zimbabwe harmwa publication naifanya jana ya mapesa ya parisiwa harmwa shughuli ya husiana nazinu bie za 50 euro ikao wakatirala huja zikazonesi wakaya ngabofo bie za 50 euro zizungulao konsi juu sha zione handani juzi tena zireperewa tena haruma shughuli ya kaya haruma mjimzima mengoni mwe miji ya hatu ikao wanduwanu waonesa wajuza wandu watahadharishiane uhusiana no wandu wazungulia oneze fobia haruma mashughuli na haruma periodi hamadaini yo mada ikao ngamje tsanganya ne mada mwandu ye mada abili gejoko kansi haruma ze materieli zahele jeishi no wana wa jeishi warumilwao haruma mashughuli yani harumwe periodini ngabo zana zahele jeishi rangwe magari ya jeishi ranguze motor elektrogeni za urumia wakatomwe nje warengwa rangoa na jeshi wao ngwarepere wao haruma nusu ya miji we halaziri nwanu wa trubini ne mabusi ya hel majeishi ngazunguli yao yebali ya wandu endarma mashuhuli nane ze motor elektrogeni zahe aende wajao ngazundu yao haruma miji ze unushia shuhudi ngarjo hamba zabari zobanu rudira mbeno wandu ikao ndo wandu haneze nongozi ye madararu de mada ya husiana na mananya simzima mamona ya tularu mazerezo sosio zunguli ya orangu jana ukayangutsahwa mananyasi washikwamba lashi li ya hunulaya ya kaya Jakomori ya Parisi wana hitilafu zahe hiho ya rengwa ya afungwa obahanu banu bala mswa mantadare internationali yemna jana wa ya zingarwa haukaya hata wakati oneha ngarjwamba li suala la hemne jana woi ye partenzima enzimanga reha orjeri develope horijao hautimizi ngarjonji ya harmo ya fer ya he reconciliation nationali ya vumbula ni mbaba lukumani ne mwana henuro al-fatihu rimwambie ni mruanzo wa sakrifielo au harmo hadisiida no bahanu zanongozila zanzo za suishio kuwako rishi ya Felix Harongwaya haruma Facebook FM
hakahonesa fikira zaha hekaunga rjo uzija ndi hatanja hadisi za mitume na wana wa mtume na ndongozi njio tsa hasufazali she suje yonga rjo metakote rijeri yambe usiku rijao sharambe zini izo dezema dekao wa komoringe bilioni wa benuliezo wazijue makatianu hamuda utsojo kamle haukakarsanza doka wale haku wakomori watuku fikaundo mwaka mjia marabila. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nihandanido feresheana haukaya sikati zone saba anu haruma posto naifanya simambianu kale pare lala ya rangu bahani ujashete hunu kwamba niashiri lendelea hata lije lenzalo oharuma lebavu la shezan ze hazizinu zikazi ziyanga sina mifumo miili kanze ndera tsahi wararu tizione sabanu harma publication tsambari mina rohombi karijaparo sifuze njema sitsodo tsaholo ze shakare jare hamba wandu wahere nuvone serse wahaba nu kwatsi na ndongo watsuramba sharika ujalori wajibu tuwambio kabanuze nongori dingo denonse banu zinu kartsu denonse haujibi wa haukaze njema izo wandu piango azonao haukaizo zo hanza rupia wazijue shazembi izo ndizo ndo adi ngwanza bandaze yabo sisenyu wakati wa joja njema yo kabatsima na mkomoru tsojozijwa bwa komori gasi haruma ze mimbari zinu pia mwambanga batulao pare ngwaja alaba jajite adaba hao wenyere nuvo ngware ngomi moto na magari ngwazungulawe ngazija pia nenzwani ne mwali we filme ze pare za atilwa izo ko banda ziziwa shaehe yeze malizibi wa harumwe mashirika da ulanga bomrubana usubuti wa here nuvo hahamba yeze détournement de fonds publics zifanya obanu za hemi sadari hundaunga bomruhoba wa here nuvo hawe serse hamba ye majaya raya wona Laurent Désiré akauya filme juzi rangu mo service des impôts rangu huonda hubini banu wiho hunu rapale de justice zenkudizilio ze habare mwana nyasubedi mshangama akauzambo kakavati mrujojo ahenda oharuma idara nzima ya serikali ya joyambe ngwanzo ndi mshanani ya joyende mshanani bakavati mishana bahata ija yo kazataji yende hata yonosi okayezela kile wodota la kile kone la kile de directory wahe mishana ilo haruma ze idara ubedi la mshangama zamba banu ezozi parojini dahu umala pia msisodo ambenu siku mitsodo nga mfano wa Faransa abartsu ngambo mala pia dobi ya paronda mbaba hanu bahata ni mrenda haruma mahala wa l'hôpital no etsamba manzondo mshana na bulendo mshanani ekado ambi lokali nde médecin ha ufulana jauni kela kile halafuze nongo izondo bemrutsi kinyume naza uloenaza ludingo jabani ambazembi wotso ambazenjema yabo sisi boko izora nzori lekezende zembi la dimardo jabanu residenoso wa komori wadojua werengala iti nano kaya wala walo yabo watsojua wadojua haukabanunge mkini haukambe senga bonongo banu rijojo hambambe senga bwanruwa mrujambabalu kumalambe sengu siuho hauwala walona ngondwe mwambandabo nezifanyi hotsi ndizo giyo wajibu rudojare hamba halafu faida undi hauhindi faida undi haondoke karamba ngabo zibadili hao minhu dazinzahe pare yinu ya larangu bahani yenda shezani yeboranzi harahamboke parezi ilwa hasibabu nde kontra yoka yake ja respecte wanunura el-fatihu heze mali za hele shirika ha ndobe d'accord el-bak heze mali za hele shirika izabidi zifanywa première tranche ya hele shirika la hema shinwa watu nikiwayo le datila haja watu nikiwa holiho mikataba minji wafanya wenezi inu ito respektewa waono aula yokakeriwa ziye hazi hata première tranche itolo sana gozori zambabani ila tsinongo ya ndabwe pare ya larangu wa shili ya larangu bahani ujabo jete yenda hata shezani ikaizia ngasina mifumo mili sifanya posto njarongo wa shati fanya posto banu tizanziha tizamba rijari wono bahawandu banu wambangari menyao na balasirika hamba interpele ili wandu wajue ukanotsi haki kamna ujahinu sikuwana wakomora tsolore ndo mahindini banu wambalonga rifanyo jauna balangabo zirengwa uzitwa bavuni wandu wedhulumishia shazi jana faida ni wandu monda handanida ni wahere nuvo haukati yo shantiye saibuha ya haziandi saleo
ngarombo Mwenyezi Mungu waswili irikena mo waje bafanywa za satena sha haina wakatiri jo ujandongo zendo nai za bandaziwa umalizi bao yonde wajibu ya opposant kanimi nsujua ya wandu wanungu afikiro kwa opposant wa siasa womrindi ni wotsi mruo jado swifuzile ezi ifanyao womru ya utahazesha kazilo harumwe yezi yaonese hanzi ya yokaye kahazone sa ndungu ajo mkubalukaya ambeseba lengewe ndo kamrwa jina wajoba dili handongo yazonese iliaoneso kaulolobala kajatimize miadi yazonese iliwala wamba ngwafanyao wajojo ubadili wafanye yonde hazi ya opposant udea minja jamanu ndoda wandu opposant urengandongo wazirende zako eliwa zirenge ndabu sina uparo urengandongo banundu amba ndabu shamjo kaba heular mwaezi wanzo ajidefande ngujwamba mambo ndabu ngujoni kadhibu ngujwamba zindwaji yode ndongo ya wandu washinda nao shami meshani hansi banu mimi ngami opposant wa hezinu yabo heni zijoja na hizo ndizo njohamba ilizibadili hauzila za hamba zirengwa miadi no wandu walone yezi waonoke miadi ya hauke jafuzo wakomoriwa warambuwe hauka opposant wakansi yabo yaonese zendo na hii zibadilihe yode mana opposant yabo mitsino parozia kwake ngamwendeleyo haukanso kwanzani bire harume habari ya here hazin rezo wandu wajino kaya rishukuri yabe hazi ya reprene ngarombo Mwenyezi Mungu ye transhiabili liwa iliriti jorudi dore jedingoni heni wakati no wandu wanua jojibiwa tifiruka bala urambazira ze jazindwa jingaru joda azaa hozabadili hangari zambao wando upande wa hepare upande wa bili seleza ukaya haruma vokali zunguli yao ya chilwa ni mrumzaza hatu mzima mengoni mwa zaza hatu wahe kapitali yatu ya Moroni wakahone taro amona utahadharisha zendongo zendo jiri juzi harumwefa edefam ya howana shamoroni yahe shuhuli ya howandu wajikadamiza ukaya ngwanzo wa dore ndanari wakawa nazijane kaori jojo wakalifie mafavalu wajihudumu namna yokaya wajikagule wazube haruma ye shuhuli ya kofa ye defam wasankade warengele kiesila malilaka yabo jomkini hate kemita weke kazwa yabo irengwa haweka ngabo mriakana kame yabo irubulwa wajoka wandu wajoko zando mgwa hibenze wajoka paniki inji haukaba hanuba lo full wenda banja msajaja abweni mdungu tsahunzi ya biratawe yabo wajoka ndu wajoko zabo na wajo antwaliha na wajofanya krizi ngamjuawe mashakali yole woyinu nezeroho zilo fragile shawa onesoka ya wandu wanuare perewa horeperewa watu interpelewa direkte wadungwa ngabandu wawendo watsahawa zingare sho wandu warambiyo nswami nuko wandu wahi wazingawa sho muhimu watawa yo hadisi abidi wandu wadunge wafanya anketi wajuo wandu hao haukaba nukomorile woyinu karitsi wa komoribari shako moriri change komori wanja wajeni mono zeno weka ondo za ajiri wa harumeri ya volovolo ya hemana nyasi mumkazi ya zubilano wabushiwaili ya ulaya walati wa komor shawala ndu wansho armainsi lewa inungabo wahindi wansho bonsi juu ngabo maafrikan lo bonsi juu ngabo janibu zinji za wanadamu wansho komori yabo yo wajibu risane rido fanya hadhari zinji yode manu wazaze wanu wakaufanya muhimu elezo wandu pioka wandu nafanya hadhari harumaze shughuli za miji harumaze shughuli ziliwe masihuma hususu za heze nyikumbi wandu wafanya attention ze polisi municipali zifanye hazi zisanye zidosaidia mbabi ze birilia o wazaze nezefwaie haukengeze tsondo jiri juzizi jiri yabo bajoka bakoza wandu na holiho de krizi lobo nsiju ndongo hamada zinu habahati mbii kazina ula wanzazi tantewe makati ya mwiso wanu wandu wadotsa hawerengaze mali nguna tsori hafadho minjoda honi ya heze mfumbili watidoka wandu waja uwe jihudumu ejubo mabango ni hula wedunga ndumbio wetsahawarenge mitao ila no ufanya ndongo zindwaji haukenti semenyeha heze taabu za maisha maziro yenti semenyeha hasibabu de namno wanadamu walowe njibo nsiju wala wa imani ze ajali mzishi yao watso wandu ikawo leo yinu ngwahuzi wao kawo imbaba hangwa umzaza hangu hawo ijirani shamu ishaura nguvioli rangu wandu waula nao
waoti wandu wahule na hule sha wandu atawanzani no warengo hadi waralo ne hitwa ya wandu na jokaya yensisa ishange ngyo harma situation ndwaji yonde mane kao mimi sikaujani sedio anashwa hatu wazaza hatu wa moroni na mbokana mfanya jitihadi ni polisi municipali mlo harma miji zela meri zitowe katiba mahususu hauzitowe noti ya ukaya rangunde tareha leo zeshughulika onga zendo za rassemble wanadamu wenji wajoko kaamalizi kebo hali yabo nande zenye kumbi mahususu nande zelele mama nande ze wadaha ikawo mahalawiho winji siho nabo hunjilwa malitso nchashi na mdofanya apeli ni wandu mlola nao mwende mado demande police municipali doka yabo hautsaha ibirilie zilangama lino wanadamu haukensi menyeha banu bengeti mwana mkomori karuonao kanga wana wakomori wala na Afrika wafanyo hazona mapaswel wende wetsa maklia wana wakomori wenda we wanika shaho musizoninga mono kangwa deturno wana wakomori warenge semali na balawala wana wakomori amanda wafanyo hazona magaga babole wo yinura ngwensi yatu imenye ngabo maafrika ngabo arabu ngabo wandu ajina surtout wanu wananyasi wa bushine ndini kivu dukaya zenongo izo kazi nojoka na complicite ya wanawahe mijia hatu na wanawajene haliyo wadozu baba haruma zenye kumbine jau wefanyezo wanzao donc unganzao wanduende haruma sensiyo bake namna ya securite haruma ze shughuli za hatu za hemiji emakati ya musea nrudin rajute haruma ya hadisi ya husiana ne 50 euro mwambienu kahosoni rala huja rambilo kangabo wandu wa identifie wandu walo na phobie za 50 euro izo dezizungu lao hakubo nsichu usiku wa juzi haruma mji mzima mengoni mwe miji ya Hekomor wakaufanyiha beseula ukumbi vaparihaniha phobie za 50 euro kawate video hiyo siti abantu wandu wawe identifie 50 euro nsanu za phobie ngabo wandu wonate video ambayo kaya banu ze signature zodo changewa banu ze bie za 50 euro zonga spanyo wakati mwinji hautsahawa njie watselewe ukaya banu kabajahe ya namna yo kaya phobie kajufanyishiha izo ndongo razienshi mala hunji nekawa ndu wamba inu phobie abongo unabawe namna haukata tionoma halaiho wakaze stilozi kawo wone samrashi ndo hajwe ka inu phobie ngabo ze machine ngabo namna yotsokome bie uyongo shindo hujoka inu fo hawinu vre yekanga ona bie yako elina bie andabo ngo shindo hufanye difference donc unarirenso utsanzi mwinji mrenso otsoka waondo wa manga wawo yengerendo hanzara ngwe mahari jokomori ridwambo kasinderi balao ze phobie njamba keno mkino kanga bo manga azifanya shamsanza na bokaya haina wakati jaun panuze bie hizo ngasifanya ukomori yako ngabandu wa komori walona ze machine hizo riwono ngabo usiku atakiki wakati aka habari za ndani hende harenge mafobie menjitsayo ya shifaransa hajaya kaza yabo hakahone so kazila phobie karichu jua hapariso wandu ezila zilanda rangu yabo ataleo karjaparo mbamba habari ya heza habari zila donc yabo zinunongo kauzo joka na complicite hamande heli na hamba wandu wojoka wa komori wojoka wa jeni walo komori wafanye hazi hiyo shawo muhimu koti yabo muhimu doka yandu wajuoka hakika vonsiju zenongo hizo ngazi circule yabo sonsi pia karnao undi haruma situation joka nziro haukazi nukazi na urumilo haruma mashuhuli bahi shangazi jorumilo adukani ngazi jorumilo aziliba mraha zufanyo hazida honi ngazi jonji hata haruma serikali uyo kanga jonda hata zidoli ba wandu nanduko anaujua ngazi jonji aho shindoni ngazi johenda mahala hunji donc banu sisi ho jardin no selongo amandizo maususu mramandami minchitso ambabari nga myengo unga mtobo mvinono haina wakati wajo pariso ndongo za dhibitishiha ifori zambe wanrupia wake ajuru wasane waelewe wanrupia warenge hadhari ya baba heli joka ukana 50 rongo zibadilo mananya kana hamba yofo bie shangu jwanga liandro ujonda tsahe stilo ilayo do teste ngujo uzisa mrujo heli mrakao teste bie ngabo wajorenga ze machine wake nizo surtout ndo alona yemaluka wa huzo zinduzi nji haukaye sirikulo hakubo ntijua baha de ero haukaba jo wa manga donc kwa wandu wakofanya zenongo hizo kwa wandu wajihudumu wajuwao donc izonde za habari na kanza nzonese
haulinzanya wazima neza habari za parisiwa zaho wangu ndo jubaho faye de fami ya moroni juzi ili watu msankado watsahema pesa wadunge no wanduze mbiwa au wanduze dhahabu ukanduna renge hadhari baba baha ye sécurité encore une fois surtout harma période d'amande nuru jokaya c'est normal parce que nga salma période ikao une période ya kafayage une période ikao heni mdo profiter situation walo lao walo zao walo moshindoni walo arme maluka haina rongo pia zekungi zo permis harma akatamanda umu yebenge ya na mfanye hadhari baba mkomori lukado hara huishia wala na renso gugurumu inji wakayabo jao mimi njarungwa hiyo idini si bloka yonde serikali mimi sina besoin na mbe yonde serikali au serikali shawa pariswa phobie haruma mashuhuri bien sanu za 50 euros tindao bahishari wone siwazo avant gasina mwezi banu onda mezimiri ngabwana nyasi wa yabanu hamba hata mimi ze bien na partage zila ze bien za pariswa mashuhuri zilande ze bio andwa wakahone sokanduna dosa na we identifier baba no aba harmo situation ino bando bahano andwa wakao jabao watumwe lavana hao do harmo aferi ino ebengezo lizo na tukanzani mwambien wanduna kema attentif ni wazaza tumlo shindo ni msoju wa phobia ndini ndunende ya atsahe mrujo shinde kahani kwa 50 euros nduna sibutambe marangu mrauzi sema na nyaujuo hauma na holo yao ni wandu mlarmo maluka hadhari yotselane lao haukaba no shakando ngwa ndizo hindi harumansi maskina manda asiri tsona ze moyen za uteste ze biezoni wakati dokabo nga jonda tawala wafanyo hazoma lahoni ngwa joli baheze phobia hizo wandu wafanyoze hazi za uunda wandu atoze karo wandu atwemenje ngwa johunda wadoba diloana ndongo wao wananyasi wapa wandu zenyile walo harumana maluka kapani ngwa jofanyoze ndongo hizo iyo ndongo na kanza nambe hamarabili marararu ngamjio harume hadisi ya aende domambia nukaya gasaruma mshiba mziro wa hunde komori haukaya juzi baka ya shughuli ya kahahaya Colonel Naufali wandu wakaurume shuli yoyo shuli yahe onde wa hundu womotera wa AND ukawo niho mwenje wondo mwetera wa korumilwa rume shulahe wandu wajuzi sama suale ebanu inu hadisi ndi haukawe karamba motero wa endabo wanzi wabo uwo motero ikaongo julihani hao yija isfejada koloza mwana mshahe na mrumoroni dahi wandu wakauhalezi rizahe majilisi de majeishi de AND le bus ye makara ya kaudo balo wandu sofa ye de famu ya moroni uharumawo kumbi de makara ya AND yebanu sisi ngabjoka hambaje harumansi rambanga sinti yebanu ngabjoka hende halino atandiriwo no usiku ya umara mgomri ya kaulole majlisi ya mitsamihuli Komor Telecom ndio nda wakauhala ye zirizahe majlisi do wando hazi ngaruonawo henu sikunga sloban ngarono magari ya serikali ngaba hizo marindi ngarono magari ya serikali ngaba hizo miri nsi haki yebanu nsinde hali no atandi yabongo awonao kabatsu jwamba ndeza utsindezi shaze nongona sibula sende sizo atowandwa yebanu nyika mtsenda mwalima aende olwenda mwadoba liwa mwenda mwe halaziriza majlisi yeka mtsenda mwalima wokwensingiyo na besoin ebada assembly ningiyo yabo zehonze ze mahuza serikali mwenda marenga itsunzu mafanya hiho mwawalaze tamati mwasedie mananyasi Faisal Biarithi shaike ala hakika obahano serikali yabate gendarmerie ngwa jore ngwande wado halaziriza majlis ngwa jore ngwa maudo nde wandie wandu wanatanga mjona maudo baharangaruma nyumba za wandu ma particulier ma officier badala yonda wabahe building badala yonda wabahe menamna ruonawo ye palais du peuple ye palais de justice ya menyeha badala yobe ya warumazenzi ya zahusiana neze idara za serikali ruonao zenkudi za holewa wanda opya kwa norengo arumilwe hadiyo shangware ngwao harumana ndongwa titikao ngalal hakika wotsido bahanda linde serikali yengalal hakika kodiyo tsaibu hwangwa mbale wongwa monole jeishi la serikali lendela dohala majilisi ndele dohala ziriza majilisi hokale wenunga ronawe makara yahe aende ndia doba izandro nda harma majilisi au harma ukumbi lewe nurone motor electrogeni wahe aende urengondo adorumilwa mahala boko jabe ho l'hôpitali ya jwamba kwenda wasedo l'hôpitali beho ngabo urgence shamba mrulo na shuli ngurengonde ya rume haliyo yabo nti sa nzlamtso anzarambe na sisi karno jorke karamba ukekaka jamba kazino badili
wando pande huo hautsahansi kemla ukaizino information ranzoa komori waziju haunjia harumale suale la saya lele suala la husiana nema na mkwamba ni washiri ikaori wono foto la hahe la tiloban lambarema na wola aringutsa ho en toute urgence mana hata waho magoban mana olanga joja rambe hadisi yahe osoniri joyuhe karisar parsa za information pia manaribwa instruction ya hatu batu ilili saneri juwe za ajiri shemba binti joha mbando kae manola ola kajaro ho magobani jao zonrabu mana hola msujo kabada yemana zalihani haula ya ulo ulaya ujo hunda usiku ya je yambe za ajiri shase karundu information pia arjo yangu wa muhimu emru ya lance ye communication ila wala colonel Takfin hakawende ya mfunga shaho juma colonel Takfini wakana wanduba wakaha mazelobi haukati mambia nukayabanu rangwema haka marangule jeishi ranguye ye magoba ya moroni ngabo problema ukaa heni wandu wabuwa kla ya hao ngwatu nao emanolola kajato evade jau wenjekto amali yatimizi 4 millions 8,000 euros za shikomori emanolaka urubulazo umana yafungwa handongwe kao jojo hukumlwa joa hukumlwa yafungulwa pa jojo ubira namna yokaya yani kwa liberte provisoire sha ye namne mana ola izoreshia ya kauro habala wane mandadare ayo yesaisa namna wamba wangalia ukaya hena mrungene namna tsabu hemne goma imana sahe vada satawa banurlio hasaha silar mazensi akaanza yende nge harmwe security ya hahe yabo Takfini rudu na mbuwe ila ndinyaho wa isisabo kemwanoleni wandu na mzingare mbanoajo parisi waboma la sahenda kuna ushida umdengi yonsu jango jokorma miracle ndini sheso ranzora mbe manawola watolwa mali tsoncha ashida pres information lonizo dans les 8,000 euros emanola rubulazo no ya shinda sovele komyo la hahe ebenge hadisi nungar jo yija en long et en large rijeri tsambaze banuri yambe zenongo za husane hadisa hema na ola kela hadisanzo jula haukaba nutsimambia ni banu kamtsukurishia ukaya emagoba ya moroni nezenongo zilopia zilazirende hamala ha commerce abaha kabatsi mrutsa homre katsi nongo zokaya shiliatsa busemrata ya hundre shanzao bahi ya wotsi mambia ngabo yekna ya hema procureur ngabo yekla ya he directeur wa hema goba ngabo yekla ya he boîte de sécurité ngabo yekla ya hema officiel au gendarmerie wanda opia heni mnungu fanyo namna hahe no ya hundele katuela hahe hebenge hadisi langa joreje shema na ulaba nurizambao d'après informations za musolonizo kati komori hasa hasove hendeho ya kahenda sha harengwa zihi majana manane za kamiliza sinzwa pinda ikawe zihi majana marandaru zirengwa ni mru mzima ye zihi majana mayili zirengwa ni mru mzima bahate ya kaufanya mouvement operation pia ngasarman ketiriju ngarjoreje ondo pandeu ndarizi yao information tu ya leo hautsari tike wale husiana ne hadisi ya he reconciliation nationali ya lansewabano ni mbaba lukumani ne mwana hai yesu jenua jaunga mjojani detaye shabanu ngasomando karitso anza rudoshe beza wahuwa ritido wambiezo rijwao pia bango ajonda wa change strategie ngarijwa sana rido hamba mbabi na uhanse nusu shari wavuriza shambo wadojo kari wadungu pazapa bwakomo azalika tina besoin reconciliation nationale embabiona mke hashiri mjue shema nara hanso amba pia banoma nzondene shie emission ya Felix ya ifanya yena Abdal Abdu Hassan leo harme Facebook FM ili njeni mwelezeni sha azalika tina besoin ya reconciliation nationale haukayaza alinga mjuao kaya yeye kajajo hanza wakomoriwa paroka bazima yuata nyinyi waninga mjuao ye hajo tabaze notabilite nolanda yewaye ye hajo tabaze maulamau nolanda yewaye ye hajo tabaze opposition na banu mru hanza ke na opposant haruma dunia kakutina mru opposa banga umbindi hata haruma famino mru tsanza ke na mru jambazi nu sebo zinti sebo noho maleho pia azalahu bibilia hatambaza parce que yeye hanza tsambaza ukaika hatsambaza bondo bahano akao jowira donc olaka tina besoin hezenongo hizo ye mwana waza linurel fatihu
na shindele wokaye kahani kwale kalma lodambo kaya 2029 funzuan ilokari tuhuelewa wala kuno paramba nduelewe iyo ngarelewa wokaye heli wasawamba wandukaya obahanura kazaba ngebidore nde jusqu'au bout karna ujawreje lingoniani musa hukumbara ila pouvoir kutina issue shangwa nzorumia hamanusu ya makandida wakati wa pandar mazele za 2016 2019 ngabwadambo kasi se kalendar John Kanzuani jonki nawe ndake kwa kilwa roha wanatanga bandu wakaudute na oma opozama ndasi shawa kawambo kasi renda sarjo tililia ekari fanya mahamila uma harlekeza zendini ngarjoro awe ndobea paro kumbara njizi ya nzaransi hai donc ufatiho bahanuya liolewo yalo hamande rais wa hedaula wotsinde jo jambo wa komurka 2029 funge jonda nzuani bali yonde strategia ile kalma wanikiwa shabo mwana kutujoka yabanuwe mwana yabo juma mwana ngabo mjomba ngabo mbabata ngabo mbaye oandrao pia kwa na hushinda mbio shangwa jo hushinda ankili ni strategy ndine strategy azala jo kwenda belile mwana hele wado mnikale kalma lwamba sodo ambanga jwebe hanzuan sodo ambanga jwebe hanzuan na sunu retwalilia halafu aba haringo arma reconciliation nationale azalingo manonado ngao mwanzani wandobi wajo mananado ko kutina mwanzani azaliwa wengo joka elera yinu kutina mdumu amino kitosile roho hao ne mwana hapo yewe ngo ndo reconcilia ndindi ukozo akahanza uhundu hutambaza ilurenye donc ngali mwambiao ne ntada ye reconciliation nationale d'après les sources sur l'onizo inu hadisi ya azali yanzo ya rumie encore une fois chez siwa shanzuani habo ya juao kaya ngebidiyo yende nzuani 2029 lewo yinu hashindi ha exploite sambi hamdwara majiba juha hea maudu ngwanzo ya rumie Muhammadi Bakari ye mwana ya heye na mwishie ndo lizorumambiao ningaritsomo zao ngeri jeri ni komshinzi pia ye mru wanzo exploite wabanu 2029 ye hamba Muhammadi Bakari wende mru wanzo aparo harumwe reconciliation nationale na mkensi mjemono le Goma bati longa lijao ye banu Muhammadi Bakari watsome shele abaha nevanza kamilulo pouvoir bazali wene mwana nikamweshela Muhammadi Bakari jana nikamweshela juzi shanitsomweshela lo mabana rifanya reconciliation nationale henutio naje halafu ba Muhammadi Bakari yekeshiza na sambi njemte mtihani habo mjoka 2029 yekamwe ndo anzam kalenge jomkini haye juwa wake wandu wa expose donc encore une fois Muhammadi Bakari ngujwarulewa yatilo haruma mtaravashote na ina sambi waremane majembe yezirudi bakingazija yabongari tiyao yiyori mwambienuka ye reconciliation nationale ya habilwa nazali woyi Muhammad Bakari nde utsahwa ya jeyaru milwa oharumwa shahirisha nzoshini kwa Nurel Fatihu ye kaazali kaja parisana mna ya consensus ya hezo ndongo anzo tenziani bo haribani hata yatsambaze ye tournanti bahiyabo ye reconciliation nationale yinu wandu walomo niwe piha wakando we piha wa osha siti opoza utujwazi pangwa o ngwaonesa okaya woyi Muhammad Bakari ndo anzo aja ke shambole o yali wanzuani azalia ni ke mwana yebenge winji wa maelezo hizo habari zinudosoni rijao sharika nzarambo wako morukana mtawe baizonrabo kabati reconciliation nationale ukakarchujwa komora manao wakomoriwa manao wazima de renouveau benge kwa twanza rohamba ya he parti ya Nuru El Fatihu ne parti ya Darusi Hamad wando androjo kango na mashaka washinda nao ne CRC ne mouvance ze problemu pia ngizo harumao shaka batsandu wa manao hun sire juhomi jina alhamdulillah bahatwe ma politicien nonga monao tsawanu ngwatsingo kanti bazima wali bazima waheza abanundu za mndu jao yabo wandu wa manao dani ibenge kanga mreconcilier yo na mwedema akensi bet salama mreconciliane hawanyi lewo yinu ye heli belu azalu twanza umone rizijuwao heze tabu ya utazo pia wenda tawawasha wa mrambu wawene mano kabala mengoni mwambi yaka unitina mizingilimi njie ntaru maze problemu zino ibelu warudi wa detecte ukabanuye kla ya Darusi Hamad toujours ngwanzo wa garde pouvoir contre mwana hangu ye mwanaho bahenda afanya kla ye para renouveau no ili ya contrario wandu wa Darusi Hamad ntwanza rizambe na sarjo do zambaze mtambishani mwepo wandu anwe haba nwe rijibu manami tina uparo wajibu minga mumnadhiriyoni tina uparo ntuo na mrujohe abantu activist wazalu jorongoa ni mjibu no njaja yabo amjovumba azali ni vumbe Nurel Fatihu ni vumbe Darusi aninga mvumbo wandu siasa mimi mfanyo siasa bwa Komori mimi njaja banu ndo vumba ma activist kamsone difference yatu nao
sisi revumbuwao wandu wayezi wa hao kwa nauja banavumbe maopozao bongo alirumao woja watsaha Bolt watsaha Jimbaye watsaha Swabahu watsaha fulani shawo kwa juvumbu ekamjamanga sina mwenye baraka nguri rumo ekamjamanga sina Hasani Hamadi ekamjamanga sina Mamadu ekamjamanga sina fulani yebanu nyinyi borivumbao wahanyema na koni kamjama vumbao hindi no sikardo mtani haja miata ne dawa mitsilo vumbata isim hakami nchudwani mvumbo nambe jenda bomlo na rongo hindi koninga mtsingo uba mamunde hazimfani gamtsingo uba mamunde mbendrumle yakonye tsidwa ndunjo mvumbuwana wotsubo nefu shaimani mvumbo ninga nyina rongo hindi ngamjo vumbua shadow wa lobo juu yenyi mwejanyu jibumba ngrijibu na balari risisi risible wala nduwa mdumaoni wala wandundanyi bahinye nyuma jani kamvumba la mabango alirumao ngasina o ni urivumbua yabonga mrihe zo daraja ebenge mimi tsina uparojibu mndu banu yonga mrengo na adhiri banu tsina uparojibu mndu mnaijana urongo harume activisti wan yemruko kwa mfanya miza amina banu de manashi wangu negociateur makati na wamjwe maana paskola de manashi wangu si ujotse shansu ona mndu activist waheye zahele jamvu jorongo banu na nivumbuwe hata mata minsujo bamndu jwani de ambeji kabati ndo wona tsamba bana banabe ni ujongu jwari ma repetition repete da balahe mtu shenu zamba tsamba ukama mfanyo siasa mjozi ndindo dingoni ebengel kanzari ni Zimbabwe iliritike wale rijodo repete rimwambie nukaya ngari joja harimaze dossier lourd haukanga mina dossier yo mahakama encore une fois njoka uritse na njenyeleze bana ya wandu wenji ngari johu jatseno harime dossier ya hadisi ya reconciliation nationale inu rijeri benwe ho kweli halafuni ya hemne jana mkwambani fori rejeze haukaya iningo wajibu wa komori wajuwe zanongozaji riban yebenge holi hole jotongilo jinji ngari jouzi ya ban rijere jela ni harima mada zinroji ekari shindir jitekele zahena mnekao lo makaulinda wondo sedizwa Mwenyezi Mungu yekai tsoka ya ribe wabasi wanadamu abongal sahoso amaha na uomba Mwenyezi Mungu jero na ne harima mada zinroji hosoniri joyiho upande wa hezemiwani ngal sahoso amaha manazinsi adabu ya hatu shabani zemiwani za kawaida za hatu zimenyeha ngarendo mbio ekari shindiri waswili ngarjore jelana inshallah taala wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.